Mu makuru avugwa muri siporo, Rayon Sport biravugwa ko yari yamanuje umuzungu imukoresha igerageza ngo irebe ko yaba yamusinyisha. Ese byaze kugenda bite uyu muzungu ko bahise bamusezerera rugikubita? Ibi nibyo tugiye kurebera hamwe muri iyi nkuru. Mugiye kubana banyita Aime Blaise Ndamage. Iyi ni Menya Nibi Info. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro, banza ukande subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru tukugezaho amakuru ya siporo, amakuru y'imyidagaduro, politike ndetse n'andi makuru agiye atandukanye. Mbese bimwe muba mwahishwe n'ahandi wabisanga ni kuri Menya Nibi Info. Ari Ismael rero ukomoka mu Misiri wari watangiye igerageza mu ikipe ya Rayon Sport yasezerewe rugikubitwa nyuma y'uko hasanzwe nta bushobozi afite. Rayon Sport ikomeje umwitozo yo kwitegura umukino wa 12 wa shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda hano ya 2024-2025, aho izakirwamo na Gorilla FC kuwa gatanu. Ubwo n'ubundi no munsi saa 12:30 kuri Kigali Pele Stadium. Kuwa kabiri rero tariki ya 16 Ukuboza 2025 yakoze imyitozo ibiri mu gitondo na nimugoroba. Mu myitozo ya nimugoroba habonetsemo abakinnyi babiri bashya, Boni Muhammad Sekanoga Kagawa wakiniraga Express FC yo muri shampiyona y'icyiciro cya mbere muri Uganda, aho ari mu biganiro byo gusinyira Rayon Sport. Habonetsemo kandi n'uwo muzungu n'undi twabwiye ari Ismael, ariko nyuma y'uko tujya kuri ari Ismael tubabwire ko uyu Mugande ukina mu cyiciro cya mbere w'imyaka 24 kugeza ubu niwe ufite ibitego byinshi muri shampiyona yakinagamo, aho yinjije ibitego 6 mu mikino 10. Undi mukinnyi wagaragaye mu myitozo ya Rayon Sport ni Ari Ismael, rero niwe twavugaga haruguru ukomoka mu Misiri. Benshi baramubonye babona ni umuzungu, ariko n'undi nibyo asa nk'umuzungu, angira ngo bariya abantu baturuka muri biriya bihugu bya hariya za Maroc murabizi ko baba ari nk'abazungu. Ari Ismael rero uwo mu Misiri wakiniraga Azerbaijan FC, aho we yari agiye gukora igerageza nyuma yo gukora imyitozo inshuro imwe gusa yahise asezererwa, dore ko hasanzwe nta n'ubushobozi afite, ndetse n'amafoto ye yari yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga za Rayon ahita asibwa ako kanya. Ari Ismael rero bivugwa ko yari yarakoze n'igerageza muri Kiyovu Sport, ariko nabwo hasanga urwego rwe ruri hasi bwo kuba yakinira ikipe ya Kiyovu Sport. Ikipe yambara ubururu n'umweru rero ubwo ni Murera mvuga, ikomeje urugendo rwo gushaka abakinnyi izandikisha ubwo isoko ry'igura n'igurisha ku bakinnyi rizaba rifunguye tariki ya 3 Mutarama 2026. Perezida wa Rayon rero Murenzi Abdallah aheruka gutangaza ko bazongeramo abakinnyi 5 barimo 2 b'Abanyarwanda na 3 b'abanyamahanga. Reka nkubwire ngo amakuru yacu tuyabagezaho isaha ku isaha, umunota ku munota. Amakuru tugiye kubazanira mu kanya noneho ni amakuru ashyushye nayo ari guturuka muri Rayon, nuko twagira ngo tubamenyeshe iby'uyu mwataka cyangwa se iby'uyu muzungu wageze muri Rayon agasezererwa nyuma y'umwitozo umwe gusa. Ndagushimiye wowe twabanye. Iyi ni Menya Nibi Info. Amakuru yacu nakagaruka mu kanya turaje tuguha andi makuru ari kuvugwa muri Rayon, amakuru yaciye igikuba mu Rwanda hose. Abafana ba Rayon babyumvishije barikanga. Ndagushimira wowe twabanye, kandi subscribe nimba bwo bwa mbere ugeze runo muyoboro. Amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.